Acara ini disponsori oleh Pemirsa, risampun penerbangan internasional kabungkah, tur pengrauh penumpang sampun ngawit nincap. Sakewanten nenten mawasana ring pawahan tingkat hunian okupansi hotel. Katanya ini kauningin okupansi kamar hotel ring kota Denpasar, wawu memargi petang 10%. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Denpasar, Ide Bagus Gede Sidarta Putra Renggalai Lintang Mausang, tambis makesami hotel anggota PHRI Denpasar sampun ngawit kebungkah. Katanya nih kauningen okupansi rata-rata hotel ring Denpasar wow memargi petang 10%. Manut Ide Yadiastun rauh mangkin kanton akeh wenten pemargi ageng sanik laksana yang ring Bali. Nanging pasar ring Pulau Dewata wow memargi mekata 50%. Lianan punika ketarkayang ring masan liburan bulan Juli kantos Agustus memargi wanta seket kantos 60%. Pengrau wisatawan akehan nuju widangan sanur mekadi Wisman Australia, raris ring Denpasar akehan kerauhen wisatawan domestik. Gede Sidarta ngawohen indek pengarge adol hotel utawi sewa kamar ring Denpasar kejantenang durung teg-teg. Mekadi sewa kamar ring Gria Santrian sanur kanton nyagayang pemotongan arge mekata sasur kantos petang 10%. Raris ring kota Denpasar wenten mekatah kutus talian kamar hotel, nanging ketarkayang wilangan nyane kanton side kewewen. Paiketan Ide durung side ngejantenang indek kehanan hotel sanik kanton Persida memargi, memocol, bangkrut utawi kanton memargi risampun pengelimak pandemi COVID-19. Sekadi saking kewentenan 130 kutus kamar, wenten ulung dase kamar sani nenten side kadol, talar kepanggih wangunan sampun nenten becik. Nanging paiketan saking hotel durung medue perdeu anggon ngentosin inucap. Bisnis Bali Nguningayang.